Petra, nažalost, danas nije bilo dovoljno za pobjedu. Možeš nam dati kratki osvrt i kakav je osjećaj igrat protiv hrvatske predstavnice Tare Virt, s kojom inače znaš i trenirat? Pa da, jednostavno danas nije išlo, bilo je blizu. Meč je bio doslovno u par poena. Tara je odigrala bolje tih par poena. Mislim, ali sveukupno je bio dosta dobar meč i ja i ona smo se borile. Mislim, ja sad umrla sam nakon ovog. A to da, mislim, često i treniramo zajedno i znamo jedna drugo, tako da se vidjelo da jedna drugo, da čitamo igre jedna drugoj. Super. A kakvi su ciljevi ove sezone? Uskoro slijedi i Billie Jean King Cup u Turskoj. Što očekuješ tamo? Pa u sezoni općenito, ja mislim da je sad ova godina bitna za moj napredak, fizički i teniski najviše. A tamo ne znam, očekujem, vidjet ćemo. Nadam se da možemo opet proći tu skupinu. A za kraj, što bi savjetovala mladim igračima koji požele postati profesionalni tenisači? Pa ništa, savjetovala bi da uživaju u tenisu, mislim da je to najbitnije sad. Ništa drugo, samo da im bude zabavno. Odlično, želimo ti još puno sreće za Billie Jean King Cup i za ostatak sezone. Hvala.